Jedna od najčešćih rečenica koju ovih dana čujemo je da nam je netko ovo govorio prije 3 mjeseca, ne bi mu vjerovali. Nažalost, događa se. Na TV-u laži, u novinama laži. Zašto su vam laži? Od istine traži. Vi ste fake news, svaki urednik je gnjus. Prodanim dušama posvećujem opus. Fake news, jednoumlje i cenzura. Danas svakom je dostupna literatura. Fake news, jednoumlje i cenzura. Kritičko razmišljanje pod tepih se gura. Vi ste fašisti, rasisti, homofobi, ksenofobi. Virus, fašizam, ljevičarski boljševizam. Vi ste nasilje u obitelji, nasilje u školi. Uzrok puno patnji, uzrok puno boli. Vi ste Kuba, Lige, stoka sitnog zuba. Udba, svuda ko da još uvijek je juga. Upali mozak, ugasi televizor. 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 Upali, pali mozak, razbi televizor. Ej, kakav divan prizor. Bulji u ekran, zbraja honorare. Ne zanima ga istina, zanimaju ga pare. On je novinar, neka časno zanimanje. Danas talog društva, ekipa za preziranje. Ološ, koje plaća Soroš. Gdje je nestalo istraživačko novinarstvo? Štrajkaju glađu da bi ih se čulo glasno. HND šuti, dobiva svoj dio. Dok iskren novinar ispada idio. Vama istina mora biti jedina vrijednost. Jebala vas politička korektnost. Huškate na ratove, želji svježe krvi. Nije bitna informacija, bitno je biti prvi. Zadaća je održati stanje hipnoze. Tekstove vam pišu masončine iz lože. Upali mozak, ugasi televizor. 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 Svi uz nogu, svi na ulice. Sanjate pulicer, Soroševe pudlice. Prodali su moral, sad nam prodaju moralnost. Nenormalno nam guraju pod normalnost. Na čijoj ste strani, znam niste nepristrani. Velike su obmane, a mali su ekrani. Kapital je strani, tko vas to mami? Petovi sluge krupnog kapitala. Kuzne bakterije političara. Petovi sluge raspali globalista. Igračke kabale, cionista. Fake news. Fake news. Fake news. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you do read it, you're misinformed. Upali mozak, ugasi televizor. 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 How dare you!